Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas ćemo pričati o vrlo važnoj vijesti koju je jučer objavio Fed, a prije nego što krenemo, lajkajte video, pretplatite se na kanal, pokažite mi na taj način da vam se sviđa sadržaj kojeg objavljujem i pridružite nam se u Discord chatu u kojem pričamo o vašim i mojim ulaganjima, analizama individualnih dionica, ekonomiji, burzi i sličnom, pa ako vas zanima imate link u opisu ovog videa gdje možete saznati više o chatu. Uz chat i pristup našoj zajednici gdje se družimo, dobivate i pristup alatima kao što su Fast Graphs, Seeking Alpha i po novom Morningstar Premium. Isto tako podsjećam vas da iskoristite priliku koja vam se nudi, ukoliko već niste, registrirajte se na Interactive Broker s pomoću linka koji je u opisu videa i dobit ćete besplatne dionice u vrijednosti do $1000, naravno ovisno o visini vašeg ulaganja u prvoj godini. Jučer je tržište završilo u ogromnom, zaista ogromnom plusu nakon nekoliko dana crvenila i mrcvarenja. Inače, kad se dogodi porast kamatnih stopa, tržište pada, međutim sada se dogodilo suprotno, a sve zbog toga što je više nedoumica razriješeno. Prvo, nije se išlo na podizanje kamata za 1%. Drugo, čuli smo iz Feda, odnosno predsjedavajućeg Jeroma Powella, da ne misle da smo u recesiji, a on bi to valjda prvi trebao znati. I treće, to da će se restriktivna monetarna politika ublažiti kako bi se procijenio njen dosadašnji utjecaj. Zato je tržište eksplodiralo, puno dosadašnjeg straha je otklonjeno i ovo je zaista bilo ohrabrujuće. Kao što sam rekao, kamate su opet još jedan mjesec zaredom podignute i to za 0,75%. I sada je kamata u rasponu od 2,25 do 2,5%. Sve bi to trebalo utjecati na usporavanje ekonomije, smanjenje potražnje i u konačnici smanjenje cijena, odnosno inflacije. Problem je odrediti gdje je kraj i koliko je dovoljno. Kažu iz Feda da što se tiče podizanja kamata u 9. mjesecu kada se idući put sastaju, ništa još nije odlučeno i da će ovisiti o podacima koje tada budemo imali. Prevedeno znači da je moguće usporavanje politike koju trenutno provode. I ono što je ključno, kažu da što se više odmiču s provođenjem ovakve politike, da će biti prikladno usporiti podizanje kamatnih stopa, da vide kakav je utjecaj polučilo to na ekonomiju u cjelini. Neće srdati i dizati kamate kao ludi ukoliko vide da ekonomija loše reagira i da jako usporava, odnosno ne žele dozvoliti da SAD uđe u recesiju. Ono što je zanimljivo u izvještaju, Fed kaže da smatraju kako će rast ove godine usporiti i da će neko vrijeme rast BDP-a biti ispod onoga koliko je do sada obično bio, ali smatraju da je to potrebno kako bi se sve smirilo i normaliziralo. Slažem se s tom izjavom. Inače, u izvještaju već u prvoj rečenici kažu da su indikatori potrošnje i proizvodnje malo oslabili, međutim tržište rada i dalje svojom robusnošću pokazuje snagu i nezaposlenost ostaje nisko. Ukoliko nezaposlenost krene rasti, tada će i oni sigurno promijeniti pristup i mjere koje donose, jer zadnja 4 mjeseca nezaposlenost u SAD-u stoji na 3,6%. I to im je dalo za pravo da bez straha podižu kamate i dalje. Kažem, ukoliko se situacija preokrene, tada će morati usporiti podizanje kamata ili u potpunosti stati, čak i početi smanjivati. Ono što je ključno je da Powell smatra kako SAD nije u recesiji, jako je velik strah budući da je prvi kvartal bio negativan, a danas će biti objavljeno koliki je BDP u drugom kvartalu. Ukoliko bude negativan, to znači da je recesija počela još prije 6 mjeseci. Pretpostavljam da on ima rezultate i da zna da je BDP pozitivan, iako kaže da nije vidio izvještaj, jer bilo bi glupo, ali baš iznimno glupo da se zalječe s izjavama da ekonomija nije u recesiji i da onda danas saznamo da ipak je. Ne bi bilo nikakve koristi od toga. Powell kaže da je previše dijelova ekonomije u dobrom stanju da bi bili u recesiji. Opet naglašava važnost jakog tržišta rada i kaže da nema logike da se u recesiji dogodi tako dobro stanje kao što je sada. Čekamo te današnje rezultate. Atlanta Fed predviđa da ćemo biti u minusu preko 1,5% u drugom kvartalu, što znači recesiju. Analitičari prosječno očekuju rast od 0,3, a Fed isto tako vjeruje ili zna da recesije barem za sada nema. Nitko ne zna što će biti sutra i što će se još izdogađati, sve je moguće naravno. Možda uđemo u recesiju za 6 mjeseci, možda za godinu dana, a možda za 30 godina. I to bi bilo sve od mene za danas. Nadam se da sam dao korisne informacije o tržištu. Svakako ostavite u komentarima svoje mišljenje, lajkajte video, pretplatite se na kanal i pridružite nam se u chatu. Hvala vam i vidimo se u idućem videu.